Te parlok mentah hakanika video ngapring supaya pibaro ki parlok no kerjan jongan kapor. Te hakanika video ngan peni lan dengan hikai namar ngayo ki kito ki parlok ki bah komen yang hapo jong kanika channel jonga baki ong yang to hikai kumno ban chen no yu password namar ngilaklet itu password jongka kat ATM. Te perlok supaya papin peja kenika video jonga hadu banakut namar wadlah kade ka video ka belengkot le se pila ban tu pila ban itu saya kaneka video jonga mentah namar ngaru perlok pada day to perlu bat pit belana hadu kata ring supen ia pikat ka jingla jonga te mentah pin tap lah kat jong pi kanika mesin te perlok adalah tap kat jong pi kum to kan mi kum ne te perlok pej bahaya kenika video jonga hadu dakut te mentah piu itu knam baka kedeu manga baning kong pinyan hang to tika baar pada namarang hap chit yaki kintin kay namarang dan tin kasi hap klik the English namarang hap nyan to English chit to English tika balay pada piu yang ne set pin te menta pin pin te hang ne hap pendap yu account number ka jong pi kumbadan hapas puk ka jong pi perlok sa pendap yu tu account number jong pi hang ne te pej ba perlok te sa pendap hang ne kay itu account number te nda pila de pendap hang ta bisa nyan hang ne piu itu kuna brak do manganyen hang to te hang ne sawan untuk OTP hatu mobile number jong pi ba pila register po bank te bisa sim itu OTP jong pi hang ne perlok te page hang ne nda pila yu OTP sa nyen hang to continue te klik untuk continue perlok te hang ne bisa to itu OTP balawan po phone ka jong pi keng dalam dep to ang to sa klik continue perlok te hang ne phapan pendap yu pin new pin ka jong pi phap chen yu new pin ka jong pi kum kan kusangan pin ia pi hang ne we rai sau te ka bin kong to pin kum to te ka ba aru phap ai bin ka ju we rai sau kum ba ai ka bin kong te phap ai ka ju te nang ta pej hang ne kala long te POE hang ni la complete te perlok ngange kenika video jonga ka belengkot ngatrai tangkat ne pila itu lada pimpat tu siu bahasa komen yang ngangan sapen ibiang ya pihak ka wipat ka video te kublesi pun perlok in sapen ipada ka video la pimpat itu